Arjay anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti Barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa tisang ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alangarod nanang, tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pa lang. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartag mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo iti kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang sabliak nga rin ijay. Balay ti kumparing Di da kakayat ijayan. Takid-kid dayang makano ti asawa di kumparaim. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na niya pare mo lang. Sa kumati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti Bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabasat ta Juana. Sipod pa'y iday kastan ta aramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mang kurso na dakon kwa na. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Itaala kayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay Duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo mo kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Ay ko, jakbat may mulagat ang dagat imatak. Ay ko. Anya nga mitin araramid yu aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kin ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Imatak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo dito ng Uncle. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya?
Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatang. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Jak mo tan makit-kita iti istor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Arche ka anakan. Ay, Mapungsat sa mutin di angas ko. Diyo itulok uncle. Nanang, itaray tayo iti ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayaan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayong ti makaamoy si bangkag kuwain. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samot na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa matay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbatin jay dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba lagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa itibiyag ko. Ketrugyak matan tiag biyag analintag. Wow! Nagsayatan lo kasta, uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain kaanakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno anda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya nanang? Manipod idinakarwar ni uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amapmapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga dayta nanang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta.
Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kan Dona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti Apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon ng itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad ng itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagis. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunak laeng dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagais. Mangas kasabamot din. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uling, ayan yun ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamukan namang sango kang kuwana. Dinakpanawan a Manang Uling. Di kay paimot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasangot nagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, uncle. Angam kid maragsakan ak tanag balbaliway. Nasaysaya atin ti kastangar aramidin na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, uncle. Inak man agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, Dona. Diyak kaya't nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken nadaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken nadaman babairo ditoy, agbalbaliw kan.
may salaeng ti ayatem. Dakes ti ado ti babae na. Ken ada chismosa ditoy. Aday talamang padpadakes iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon ti kasta nga aramid mo no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Mas masagitan na samay. Amok amanagdakdakas ka sika. Iso nga umasinag ka nitoy, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amo, isasabag. Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang dita. Lugumandakan. Luguman tayo na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. May kayo kakalo. Luguman tayo lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anyamanan tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da giti ikas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan pa sigod na bisyo. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo subyan dagiti bisyo. Ay, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito, oy. Siyat mo, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom, paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usarin tay kuma ti bagi tayaw, pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan, pare. Agpada ta lakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay, katwan awan mo't mangiparit, anak ko. O kasta, adan nobyam. Wanang kal, kahit anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkal, ngam awan pa'y mo't magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, Uncle. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, Uncle, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita.
Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo amasol ti kasta manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah? Apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan ba nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin matlakit din, pakibyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun di ulitagyo. Makapaungat mat na maminsan. Ta nalabas mat ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbagana. Sumanermon. Uray ko mano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, handa kayo. Umayak man, tag-Bible study kayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybayan yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Adto ti gatang yu iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaunay dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagip-laeng Ay, nay, di ka pa makias-asawa Aginggasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun ornong ko para iti kalay sa nga arapaap ta.
No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan ti agkasar. Kasta nga ti saritaan mi kaninanang. San abali, makatawin laangan ti urayan agturposan ti kabsat ko. Ay, ala, awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod ang napudno ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ka. Nilaangan Jimina ti saan pa'y nagturpos. Ay, wen, asino gayam timang padal ka ni Jimina, nanang. Da kayo akin manang muadalay. Awan pa'y matrabahok, nanang. Agboard examak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay laang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano san ni Ignacio ti aguray Iso ka timang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay, nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina. Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman kanidali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka timbaga kan kwa na? Mabalin lat tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pa'y dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga agkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga ron. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugaling. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na nanay-tantanday ta kalay sa. Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakain. Un nga raw, na imbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela.
Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti di na. Ay na, pagrebangan na dayta, tay sukat nga rod tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amo mayt nga awan dagaso kaya isa makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y lang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom ti nakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na, nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Eh, sana ya atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makaamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo miling at da kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyur urnungam. Kinsaan ka na imut. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kung saan anaimo. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tap no aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Malaman nga rod, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumat asimro ti rayumak. Sa anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y may tapag nainan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. Nusyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti eper priority time. Amaok nga da plano yaw tinobyaw. Kat saan ko alap landay ta anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumora. Sana mabalin natin kayat natin masursuraw. Aglablabos mo tan no daduma. Demanding launay na niyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga kanina lang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yung amo, nanang. Na, jak amuti may papaniti dayta. Talaga amot na jakabsat mo natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da.
Tingnag ko na ang makikalay sa nidalay. Apay, tinulag yaw, ti kasardadak da kayo. Didak inramraman na. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastaws. Saan may... Saan nga rod ama balin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kag balay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang ugalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makitkitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti planok. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni Dalay. Tagapuramot na dya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na dya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukom ngay ko rin. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apu ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan di apu ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apu ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit. Adan apu ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no. Di na ka di kaya ta makita ti apu ko na. Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay. Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua, nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apu ko ta. Ni tatang namad. Naimbaglangan tajak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay ti apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan yaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanagnak ako rin. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amuktumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita akit mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiay ayam ken ka. O baemot kami na. Oh, ato, alam ti apo ko ta. Nay, Manjak,
Harup-rupa mo't yaman na. Ay, nagloko kan. Apukom na ito. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso akasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramida. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, Nanang. Happy birthday, Nanang. Nay, anyat pits na itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, Nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, kawan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, iso apimanaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga raod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ijay balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen Agpatpatinggan sa mula iti sa o jay anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimena mo. Anyaman nga tanti bagada ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, Nanang. Dagijay adim awan pa'y umno anak asawaan damon. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun dagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawam, tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ron ti pagyamyamanak, Nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti awram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka, saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong amsika, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materyales si Balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na. Patarimaan yun to'y balayaw. Ta sayang dagi ang materyales. Adupay dagi dyan. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ay nagsaya atin barok. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na dyan, Nanang. Lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at alaga barok. Manang! Biyana! Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo Pilar sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, ken Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kasuiman ti kunani pagayam Pilar. Dear Manang Biyanang, puli may tinapupudaw, natataer kan napipintas. Iso atin mawid dagiti anak may kada kami.
Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan anapintas ti pulimi. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbang nga orasyon, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanang. Nanang, anya kay ka di? Ay, jak ambot isawag. Maulaw ang itikas na nga aramidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasal-salin dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka ni tatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo para kan ka, Brent. Kaya't na ka. Style na lang da dyan. Manot tawan mo matin nga, Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni Brent. Tatang ko naman, kasawa kayong tumadlang, iti anak may. Nabayag kayo kadayin nga gayan ayat, iti anak may. Wen, tata. Nabayagan akayat na nga ipasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala nga manugutak. Pagbainam kumangay, kat saan kami abak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay, ta bumalay kan tumatan dito. Anya, madagiti akaldiraw? Nagningisit? Awang pa'y limpyo kada kayo akaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang ngisit ti gugot, jayam amo. Sige, tatang. Tayo naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, saan? Bay-bay, amon di inayaw. Di na butla kaya tiyag patulong na jay. Iso abay amaon. Di mo man pagpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, ataw. Nay, nagalas ka ti kastang ibagbagamon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babae. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot DJ Abreng? Di ka man agoy-uyaw pa kahit sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babae para kinibreng. Di kumamuk maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Tama nga no lamutam to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo DJ babae, Breng. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay, ayatak kinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay. Nasingpet ni Gina. Nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngaminton agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na? Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumamot iba sariti lang nga ti ugali na ananang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, brain. Anya, ba't dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakat nakapili mat ni tinasaysaya at gamday jay. Kaslang nga ron maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mati pinili na. Nga ron nalitlit ang paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga ron no kasano ang pagsinaag ida kabagays. Diritsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay ababaeng agbalin amanugang. Hay, masuruna nga raw. Tanagsaya at din ti panakilangan nakin kuana. Kunak nga raw adi na kumakasasao. Tapno makarik na day jay ababaay. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggan. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino akaanakan na?
Jay ngay anak ni ipagsusi ma ijay kabagi bang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ija balay day jay. Aya, alaman nga ron. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayaw, tamangan tayaw. Nay, nakagao ka mo't gaya, may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday tati plato, atong. Nay, kurang matindisplay a plataw. Upat tayo ngam tal-talo tinakaparada a plataw. Kit talo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan. Di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo tayo, manugang tano mangagla ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo dahi a babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Nay, papanamon nga eh. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayin tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jati mang mangag mo kanina nang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamamain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana? Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayo. Ijay ti pagnaaganta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog kan, tani. Narigat kag puyat. Diritsaan da kan, Gina, ah? Tadimi kaya tiyak palpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo la una, jay kaanakan mi amay diligken ka. Iso ajay kumamot may bagay ken ka ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Hay, way nagawidan. Ngam simurot mo iji ka anakam kabagis. Anya? Ay, masuruna. Talaga nga da impakan da iji babae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige, taawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawidan. Anya? Hello, nanang. Openg agsangsangit kayo ngay mawag. Ay, anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnag niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnag magtay nila
Anya? Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. Sige, agbiyahe ka dagos na nang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti Amam Brent. Talaga kadiasaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid iji balayo, Brent. Hello? Ha? Anda ka magayam dito balay, Joy. Ayan dananang kantatan ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Brent. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak ikaya ni tatang. Ay na, akin ang nataman pa'y pilar. Anya ka magtang, tilararamitan. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglumang ta. Napanduga ka. Tilararamitan, mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Maaramid dati kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyodam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti may bagay kini Brent. Tanapintas ken napudaw. Saan akas itinubiyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nga kadul ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana na saya at tikas na ibagbagam. Intun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mait. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana na saya at nga aramid tikas ta. Ket, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tani, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan nyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisugak lang nanang. Ay, basta takduran tinapasamak tada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isuadikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon nyo. Kuyugin ka, takno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko ma, Gina. Nasulisugak lang. Napilitan na. Ala, di ka mananagan tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin aman ugam. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin am ijay ruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. nabanlo ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't konti agin na. Kastalagta na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Nagkapuan ko na. Kabagay, ada dito'y balayon ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Aon ba't kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Nung bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanin. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao pilar.
Ay, wan nga rod teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya ngay. Napo daw ti kayat mo amanugang ng lalaki rumadgayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam at talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di retritum kinibreng. Apay, amo kaya alalakero. Kas lalasingpet mati di nagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila in retritum nga minigay ka anakam. Di ka mambat agpabasol, kabages? Amok nga rod aya, alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mo. Basol mo. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak di ta inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Diyak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kaya't amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Breng. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka la kuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, Nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya? Ay, adan afam mau, balasang kaw. Ay, wan nana, nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Wan nana, ket pasensya kayon No jak mapatgan tikid daw yo, apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, Nana? Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagon daway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapo iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mo ni Gina iti foreigner. Kat adada ni ja abroad iti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Pilar. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo, Pilar. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, san napudno na gantintay patangatangay drama itangam. Makablawa mampay da Su Galano, kan amin Agalano family dita Tapuk City. Jonaline Salazar dita Singapore, kan Dajan Damrus, kan dagiti anak na, Dajan si kan Randam Lanusa. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear Manang Biyanang, may papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na, ti kayat na tuladan na. Nga oray san na mga akabaglan nga aramidan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay ngamin na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo ayaw. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de.
Nagado ti agpipila no kastoy ang mumalumun. Kati sumat nga ron ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan maysa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tila ako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ako na ang akumpetensyaan niyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanin. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat na nang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wanag paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na akas kanya. Nagpigsa pa'y tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kay. Ala, mabiit lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang. Idikwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus ta'y ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo na nang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaan lang Ikabil talat tayo di freezer tayo display manan inton bigat. Ay, saan na nang? Ti yun ilakaw. Nakarkarong nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo. Anyalangan ti kunaan na iti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da di nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akong nga gamgamulo iti taga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanag kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot amin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Ang kalutep, makaramid kayo kadipa iti munay kan tasty bread. Anda ngamin nag-order ka, dita kabangi-bang apuraw. Tay munay apang burger kumangkad. Ayun sayang pa'y matday tanong jak aramidan. Awan matang tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, angkal. Na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan nyo, angkal. Adun ti customer nyo diti basit a bakery. Kabalan nyo matanti manang daniti tao? Apay amang halak pa'y lang mat iti sabali ngay. Katno anda kayo mat akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sabagay. Hanggang mure mga ala kailangan matiti para masayo, angkal. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang? Huwag tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayam da tatao type nanang. Napanak na rin gimatang itay. Oh, mangan kayo, takapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Otep. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga road, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay.
Ta nakapangipon mo ten. Saanan ato puljay lakay. Manungatamot tikita na aya iti may sangalda. Jak lamaw, nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan dita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay, saan? Olay kamutan, Lilay. Si kaman ti mayabay di tidakal nga uban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Saan pa yan ay supaw? Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ngala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay utek. Jak gumatangan makabsog mo't tay fritis mo. Itun maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto apangaldawan tayo. Ay napasensya ka nanak ko. Diakon nasangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manan nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan nang agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidon nyo. Narigat taglako iti tinapay. Narigat tag masa ken agbake. Apa ti kunayo, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatan nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldiraw. Mabalin mo ti agbake iti kaldiro. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandisal na lang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang nang agpaisaw. Makabanog lang arudan palpakpay ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mon mare den. Tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lily. Naggatangam di tanay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dago sa paman na nalaba ta kayat ko tidisinyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy ja abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamang kita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga ron. Nanyangay kumaray, adamo lang na pilaym. Ado tinapipintas ngam kasanungay no natay gaya mandagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no mayra nang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay. Tila sasawamot mare. Agpili ka kay dinitigatangam. Nagitaman na nagado bestida. Ado ti pagpilyam. Sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laang nakangingina. Nangina angam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Tsaka mo amare.
Adeng, manungay mo tiki tayo dito iti may sangal daw. Siguro dakalan niya, tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 aki tayo iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, kumaraw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo tin naglalako. Ha? Pagan ano kumatigumatang itilakom ngay, nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipunan. Nakakita niyo man iti wagwagan ayanan ang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan anang. Ay, ad ako mapagpunak. Tapadasat taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan yun anang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangay. Awanan ti pre-test. Kit-kita aklang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Saanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Iso ang naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay, tanalalao kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay kumatiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaan nun maray? Sana balay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu ay ti mangusariti na ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipatas na nang. Tanay, narigatan. Madlawas na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat da ita. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Naksat mo. Kan anya pero gito'y adda di tilamin saan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam naksat mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang na practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mang youth offer iti libre karag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul da ita. At damot ti social media pagpasuruan. Uwan ngam sa balilat tano da formal training yo. Iti saan nga agbayag? Adan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga jasok ngagtaod di tabalayaw. Ha?
Ay ungag paiso, ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan, nagdakalan jay apoy, ay mauraman ti balay me. Tulong, Karuba! Dahitan tayo bagbagak ka na kayo, nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanon nga no saan nga marayat dagiti Karuba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay, nanang? Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuteng ako. Agbuteng kayo motlagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kitdiya, tawrekas niya tinararamid yung kadagiti Karuba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep kan manang Maricel. Tay sudakat nga rin asidag dito balay. Giovanna ako. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan sana anak ko. Agmula ak laangan itinateng. Tasig sigurado pa eh. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anyat tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, ah. Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang kay kit di, ah. Dahil bag nga orasyo, pariutet, Maricel. Ni, da kayo matana. Italaang manan makita kayo, ah. Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak ngaminan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kadagiti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, utep. Bala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa iti panangisurok kan ka. Wan nga rod ngam manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon paray. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yo. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pariotep. Ti apresyara kiti inaklon na ti bidot nakat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya kan pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipudi din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwaan nan tagmula-mulay tagdutumaan natin. Alakastan, bigayem mo, Joban. Ala kagayem ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong Kalmaysa. Hello kagayam na imbag ka naragsak ng oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Martin sa napod na nagantintay idramang ipatangatang itanga makablaawa mampay, Davil Matarnate Viloria Sao, ditatanglagan kalanasan apayaw, ken ni Vilma Saban. Kasimanti ko na ni Kabsat Martin, Dear Manang Biyanang, idi ka bubingak napili akitag balina nobya, no saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon tinagbalina chatmate ko, nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawa mita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron ti agbuya ti social media.
Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinak mo't mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatang. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak nagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan day tinateng ijay. Madlaw binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mula yung Uncle. Amang naawan mabati kada kayo natakawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at nalumiyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasting awan kukuan nyo. Ada ija jurabaks kao. Jakmat kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kastoy akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga ro, nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-pori na ramat nagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmat amot isong-song batkaw. Ano ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan karakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo. Sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kasto na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurum kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng. Takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpayso naglaklakay latan ngagmay-may sa. Sayang arag itinalawa abangkag na awan pangipatawidan na. Wan ngam kasanon no pagkwartaan dalaan. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an Uncle. Martin ka anakan. Agdakaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni Uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wan nanang. Kayat ko ang makaaliwak say mo't basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo ta kasta tilang, Amberto. Day, apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok taangot mon, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa iti purma ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanunin. Ita, mausal ko manan.